Assalomu alaykum ekendeşler. Kandaysızlar, amansızlarmı, tınсыздарбы? Ta bugungi kunga ikinci gün 21 fevral 2023 yıl ertemen saat 8:30 oldu. İşte başladık Kuday buyursa. Anda mesela like'lardan başka komentarlardan yazıp подписаться bolup koyuңuzдар эми. Anda mesela kettik bugün iş kanday болот, kanday жок. Көрсөтүп берем, жакшы аракет кылып. Поехали. Тогда. Birinci zakaz 16 minuttan. 500. İkinci zakaz 38 minutta 16 kilometre. 1108 rubl. Так, Химкиге келип калдым, Химкиге. Шереметке кирип чыксам, бу Шеремет Жамбай татканы. Бияктан эле алат окшойм. На линия коюп, дальний поездка деп берип калабы дейм да. Аэропортто мадедо деп. 2 коэффициент менен берет. Жок эле заказ окшойт бул. Кетtik alıp barabыз да буга кантип барбай коюуга болот. 7 minutta 2 kilometre. 293. Şul жерден заказ берген. Наркы вакытынан бери коюп турду. 19 minutta 410 rubl. 5 kilometre 700 metre. Нормально. Үйдүн айланасына эле кетирбей эле ушул жерде эле берет атко. Шереметова өчүп калыптыр. Kilometre 100 metre 4 minuttada. 259 rubl. Вообще шикарный. Долгий поездка 1.55 менен берди параличе. Каягына бердик эне. 2 минутта 22 kilometre. 1083 rubl. Sentrге түшүп калды, sentrге. Чекарага чыгыш керек. Кар жаап, бизде суук күн. Мындай жолдор тазаланбай, шахмар. Азыр -10 болуп калды. Эртең менен 16-17 болуп аткан суук. Мына биз кеттик нар жарагына чыгып, на линия коебуз, коэффициент бар жака. Bu yerden 5 koeffisient alıp provaya girip ketip nervit etkenden göre 22 minutta 8 kilometre 496 rubl. 19 minutta 258. 15 minutta 6 kilometre 200 metre 362 rubl. 9 minutta 293 rubl. 9 minutta 421 rubl. 9 minutta 416 rubl. Şul leceden zakaz edelim. Na место. Pavletsky vokzalının janına baratken. Prokolta 28 minuttada жеткен. Pavletsky Garit yo-моё. Prokol kalktı. 46 minutta 17 kilometre 1002 rubl. Rasa sonun katını alıp elimden. Konfetlerdi berip çivileri taşlap ketdi o. 23 kilometre 1 saat 1 minut 1089 rubl. 25 minutta 8 kilometre
660 rubl. Sentrga tushib qoldim. Sentr. Abi bir zakaz verdi. 2.15 koeffitsient. Propka cindi olacak. 8 bal propka. metr 4 minutda 299 rubl. Жетпеле түшүп калды аны точкасына. Пробкада пробка өлүп калган. 29 минутта 420 rubl. 5 километр 800 метр. Так, домой дойлун. Saat 7'den 40 ötü kaldı. Barıp maşinanı jup sekin girgiçem. Saat boluşunca bol pat. O 1.29 men Kimki Sheremetova. Alauza 17 minutta da 500 rubl. 5 kilometre 300 metr. Gittik anlamıyorsa Şeremetke 22 minutta 906 rubl. Prima müydün canla gelip kaldın da. Damoy koyğunda Şeremetova berip kaldı la. Şeremetova'dan şunu al düştüm. Damoy. Megenleştir iş bitti Kuday Bursa. Общий 24 zakaz 11.930 rubl. Şonday keyinki videodan görüşkünçe tinch bolыңыздар, aman bolыңыздар.